Maumirira utarani wa ANDU marekereirio thingira-ini wa iregi guku kaunti ya Nairobi na rugamiria ruhonge rwa ANDU ni amwe megwikinyitie thiini wa igongona riri. Maumirira ma umuthi makionaniite ithabu ria Kenya rirugamiire andu milioni 47.6 kunene ithabu riri rikurite na andu milioni 9 ikiringithanio na uria kwari mwaka-ini wa 2009 kuna hindi yo riboti onanirie ati kwari na andu milioni 38.6. That the female accounted for 50.5%. And the population has grown to 47.6 in 2019 from 37.7 million in 2009. Riboti ino ningi no yonanirie ati namba ya arume rugamire milioni 23.6 na watumia milioni 24 guku namba ya andu aria maciaragwo na ciega igiri cia uciari ikirugamira 1,524 kaunti ya Nairobi, Kiambu na Nakuru ikiendekithia namba nene ya andu taya. The enumeration process was also monitored by independent observers drawn from the international community and national statistical offices across Africa. And the collected data was encrypted and successfully transmitted to servers through a secure ICT infrastructure. Kaunti ya Nairobi niyo iri na andu aringi na milioni 4.4. Kaunti ya Kiambu milioni 2.2, kaunti ya Nakuru andu milioni 2,162,200, kaunti ya Meru milioni 1,545,714, kaunti ya Murang'a andu milioni 1.5, kaunti ya Nyeri 759,164, kaunti ya Laikipia andu 518,560, kaunti ya Kirinyaga andu 610,411, kaunti ya Nyandarua 638,38, nayo kaunti ya Tharaka Nithi andu makiria ma 393. Ona riboti ino etahuite atongoria ngurani ni mambitie kuregana na maumirira maya makiuga ni marakungeirio wara aingi o magikuruhania ndeto ino na uteti wa mwaka wa 2022. Ngiribotera Kameme TV mohoro matura-ini ni Egeto Nugari wa Kamau.